Vale, gauza da, hemen daukagu gure alkondarako lepo hau, eta nahi dugu, txukunago ikusi, ahora mismo es un morzongo de puta madre. Orduan, zelan egingo dugu hau, behitxu, nik egingo nuke horrela. Ikusten baditugu hemen poligrupak, hemen sakatzen badugu ikusten dira poligrupak. Aktibatu itzazkezue lineak eta fil da kolorea, eta lineak, beste alde bat dira, ez? Kenduko lineak, porque ahora mismo no vale para nada. Egingo da dana da, simetriagaz, maskara bat pintatu hemen, taka. Eta maskaretan, igual hau ez dizu eta saldu, pero maskaretan dekouz trukotxo batzuk. Behitxu, nik maskara egiten baut horrela, batzutan geratzen da fuerteago, beste batzutan ikusten da suabeago. Egingo dugun lehenengo gauza da ikastea maskarak suabizaten eta zorrosten. Vale, hemen daukat hau enmaskaratuta, vale? Gutxi gora bera. Maskarak, joaten bagara maskeretara, que está en masking, hemen daukazue blur mask, balio dauela desenfocar la maskara, bai? Eta dekozue sharpen mask, balio dauela zorrosteko maskara. Ere daukazue grow mask, que egiten dauena da haunditu maskara, eta shrink mask, egiten dauena da txikiago egin, pero tendréis que hacerlo algunos sharpens, porque si no, sale como el orto. Vale, badaukagu maskara bat egin da hemen, eta ikasi dugu maskara sharpen eta egiten. Orain ikasiko dugu poligroup berri bat egiten. Etorriko nazona, eta poligroupetara etortzen banaz, neokat aukera bat hemen egiteko maskaratuta dagoena poligroup baten bihurtzeko. Orduan, esan aldiot, from masking. From masking le dau, ¿no? Y no ha hecho ni hostias, ¿no? Está enmascarado. A ver. Ah, no, es que bidaus, pero es que dira koloreak superantxekoak. Ahí está. Bai. Baina nahi nuen horre erakutsi. Vale, orain ditugula biak, vale? Orain dakagula hau. Dekoguz bi. Ni nahi dut geratu kanpoko erradurarekin, vale? Etorriko naz Geometry, ZRemesser. Eta ZRemesser, gogoratzen badozue, nik sakatzen badot ZRemesser, egingo dau geometria berri bat, ez? Egingo dau geometria berri bat. Ez dakit zelan egingo dauen kasu honetan, ondo edo txarto egingo dauen. Itxaran modu pizkatxu bat, amaitu arte. Baina, badukagu aukera ere egiteko poligrupak kontutan izan da. Y nos interesa esta movida. Segero, hau nahi dugu honekin lan egin. Vamos a ver, A ver egiten dauen. Va a tardar un poquito. Vale, egin dau ZRemes bat, baino ez du poligrupa kontutan hartu. Vale, pues orain egingo dugu Ctrl Z. Eta hemen, ZRemesserren esango diogu keep groups, mantén los grupos. Keep groups, ZRemesser. Eta orain egiten dauenean, ikusiko dozu zelan eukiko dugun parte hau poligono gutzikin eginda. Un poco como si hiciésemos una retopo rápida en Blender. Barakot bideoa grabatzen. Vale, orduan, orain egin dit movida hau, ez? Hau daukadala, que tampoco es que me lo haya currado mucho, pero bueno, hau daukadala, nik egin dezaket urrengoa. Control, Shift, eta bakarrik ikusten dut, pieza hau, bai? Etortzen azona, y le digo en Geometry delete, que esto estaría en Modify Topology, delete hidden. Orduan, izkutatu dudana, ya no la tengo jamás. O sea, ya naiz eta horrela egin, ya ez daukat. Pues super ondo, porque orain egin dezaketana da, elementu guztia estruidu. Me voy a... Gogoratzen dozue Z-Modeler? Pues... Eso es. Me voy a Z-Modeler, eta Z-Modelerren, spacebar, eta le digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues quiero extrudear. ¿Dónde está el extrude? Extrude. ¿Qué es lo que quiero extrudear? All polygons. Venga. Igual para el otro lado. Eta orain daukat, hau, konponduta pizkatxu bat, ez? O sea, voy a hacerlo otra vez. Pizkat lodiago ingot. Garbi daukat, eta incluso sartiz titzasket hemen aristas de soporte. Le doy a spacebar y le digo, quiero insert. Me tengo que poner en arista, Complicatua da. Hor. Quiero hacer insert edge loop. Vale, pues cojo y le meto aquí un edge loop. Espera, que no veo las líneas. Ah, sí, lo había metido ya. Y aquí otro edge loop. Vale, no puedo meter el edge loop este que quiero de aquí. No me va muy a favor. Baina, bueno, honi sartzen dio danean janun decimate. Kasu honetan ez zaigu interesatzen un decimate. Nos interesa el equivalente a un subdivision surface, que estaría en divide. Le doy a divide y ya tengo una geometría bastante limpia.
horrela egiten dira, lo he hecho muy a lo rápido, ¿vale? Baina horrela egiten dira rollo mecánicos, robots y así, en ZBrush, egiten dira horrela, con Polybrush. Orain, ketxe dut solo, eta garbiago dago, ¿ez? No es exactamente lo que necesito, pero garbiago dago.